Жануар, талант ажы келеді, талант ажы. Так, достор, дағы бір жол ассаламу алейкум жамаат, ассаламу алейкум. Құрматтуу биздин Арғымақ каналыбыздын катты алуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер. Баарыңыздарга Ноокаттан салам айтамын. Ноокаттын Кулатов айлаймагы жалда өзүңүздөр таанып билген талант ажы агабыз кайрадан чыгарылышта. Буюрса, ушундай бир айтымында жеңил, анан дагы арзан ат сатууга чыгып аткан экен. Канча жаштагы ат толук сиздерге азыр маалыматын алып беремин. Жылкы сүйүүчүлөр бир класс деген нерсени аябай басып коесуздар. Хажака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келдиңиз. Келдик. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Өзүң. Тынч. Ал атасызбы? Болуп атат. Жок болуп кеттиңиз го бу? Эми жок. Жок болуп кеттим. Жакшы. Хажака, эми кандай ат чыгат? Маалыматты бере бериңчи, бери келесиз эми. Тек олактын 5-5 аты чыгат. Тек олактын 5-5 аты. Жаңы жылга акция. Жаңы жылга акция. Акция деп калдыңыз. Мен бая видеонун башында да айттым. Арзан ат чыгат дедим, буюрса арзан, Арзан, өтө арзан. Жана. Мына ылайда кичине ат бирок жакшы эле бурултат. Ылай болбосуна карабастанчы. Ооба, жер эми ылай экен, оор экен. Ушул ат чыгат, Жолдубай. Ушундай бери алып келиңиз эми. Хажака, ушундай токтотосуз эми. Ушул жерде мүнөздөмөсүн беле бересиз, маалыматын аттын. Канча жаштагы ат? Ат 8 жашар, Жолдубай. Ат 8 жашар. 8 жашар, токсалган, дыйкандын аты ама. Дыйкандын аты. Ноокаттын аты бул? Түбү каяктыкы? Ноокаттыкы. Жакшы. Ап кел аты эле сени чакырдык деми. 8 жаш дедиңизби? 8 жаш. 8 жаш. Жана 8 жаштагы ат экен мына. Жануар. Болду, ушундай токтосуз. Эми аттын ден соолугуна жооп экен, көрүнүп турат. Ат мана шу. Жооштугу ham жоош, Жолдубай. Жооштугу да жоош. Өтө жоош, мана таноолорун тартып. 8 жаштагы ат жануар. Ама каттык жүгүрөт, Жолдубай. Ошо жеңил экен, билинип турат. Өтө жеңил, анан жоош аты. Жоош, Мингенге, карап неткенге мына. Боюну метрледиңизби? Метрледим, Жолдубай. Ягына акция кылабыз. Канча чыкты метрге? 58 чыкты. 1.58. 58-не жооппу? 55ке 3 сантиметр подарка. 55ке жооп. 55ке жооп. Ана, жануар. Тартып кой, жакшылап аттын. Болду. Мына. Мына. Эми, Айлантып. ооба. Ат өтө жоош. Ат жоош. Колу, ишик, эчтеке жок. Жануар. Ушундай астык өтүңүзчү, мына. Астык өтүңүзчү. Ана. Тагабы? Жок, аттын асты жагына, алды жагына. Мына. Ана. Жануар. Жоош экен, бирок, үндөбөй турат го. Ана. Анакей. Ооба. Атты ким энчи кылам деген адам маза кылып кылат. Энчи бап. Энчи бап. Жануар. Анакей. Атты көрөсүздөр, достор. Хажаканын номерин калтырамын. Ат макул келип турган болсо, байланыштар азыр баасында айтабыз. Даяр, Жолдубай. Даяр, Ат баягындай жаман адаттар жок, тээп түштөбөйт. Тээп түштөбөйт. Камчыны сүйбөйт ама. Камчы көтөрбөйт. Жок, камчы көтөрбөйт, Жолдубай. Жакшы. Аттын кайман атычы? Жүгүрүк жейрен. Жүгүрүк жейрен. Ана. Жүгүрүк жейрен. Өтө каттык жүгүрөт, Жолдубай. Ат эле. Ооба, жеңил экен, билинип турат. Өтө каттык жүгүрөт экен. Такага, бардыгыга жоошат. Жакшы. Анакей. Неткенге. Так, Хажака, эми бая арзан деп калдык. Башында мен дагы айттым, баасын айтың эми. Жолдубай. Жаңы жылга Кудо кааласа. Кудо кааласа. Ким асаям насип кылып, маза кылып улактарга чабып, баласыбы, укасыбы, атасыбы жыргап маза кылсын. Мана шу жүгөн подарка. Жүгөн дагы подарка. Өмөлдүрүк подарка. Өмөлдүрүк дагы. Путу дагы пайпактар ям подарка. Ана. Достор, ким ала турган болсо, мына талант ажы өзү дагы айтты. Өмөлдүрүк. Подарка. Ооба, жүгөнү. Акция
Жолдубай. Болды, есеп. Аттың басығы, жүріші, жеміші. Бұрок, ова. Бар жоға жоқ. Басығы дағы өте жақсы екен. Болды. Бар жоға жоқ. Басын айтабыз ем, қажака дағы? Басын сөзсіз айтамыз. Айтың. Жақын қылып қоямын. Жақыны қанша емі? Тұрған қылып. Жаңа жылға емі. Аз мазелі пайда жейлі, көп жөбейлер. Болды, есеп. Айтасы басын. Кімге болса ем насып қылып, мазда қылып менсіні қошымда. Басын айтың емі? Басы бұл 175 мың. 175 мың. Долларға білбеймін. Болды, долларға чағып қоябыз. Мына. Ана, жануар ұшқаяқ екен. Мына ке. Атты, достар, байқап көресіздер. Номерлерді экранға қалтырауыз, чалыңыздар, байланышыңыздар. Мына, осы жақтан да бұрау қайтады. О, алыста жүреді. Ажака. Ажака, бері келесе ме? Болды, бері келің әмі. Содаңызды берсін. Құда қаласа, жақын жерге болса, дастапқасы ем бекер жаңа жылға. Болды, ана. Өзіңіз алып барып бересіз. Болды, ака. Содасын берсін, а? Бербейді, атчығын айтайын. Болды, ака. Болды. Бері қараң әмі. Жақсылық жаңа жылға деп. Ова. Түшіндім. Содаңыз берсін, ажака. Жақшаттарды тесте шығарып тұрын. Рахмат Жолдубай. Сізді тесте сұрап тұршат. Шығарып тұрын аттарды. Болды. Топ, чоң рахмат.